Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Musanze. Abitwaje intwaro gakondo bagiye gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ni mu gihe abaturage babonye bino bahita bahamagara inzego z'umutekano za polisi. Ihageze abacukuraga batangira kurwanya inzego z'umutekano. Irasa umwe ahita apfa, undi agerageje kwirukanka nawe yikubita mu kiroba ahita haburira ubuzima. Ni mu gihe abaturage batanze amakuru bavuze ko bano bagabo bitwaza intwaro gakondo bakajya gucukura amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko, dore yuko bavuga yuko nta n'umunyerondo ushobora kubegera bitewe n'intwaro baba bafite. Bivuze ngo bari barashinze agatsiko biyita abaparakomando, bakajya bajya gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko bitwaje intwaro gakondo. Abaturage bavuga bagakubitwa, abanyerondo bavuga bagakubitwa. Nibwo rero abaturage bafashe umwanzuro wo gutabaza inzego z'umutekano za polisi. Zihageze aba bitwaje intwaro bacukuraga amabuye y'agaciro batangira kurwana na polisi cyangwa batangira kwataka polisi. Bityo mu kwitabara kwa polisi, irasa umwe ahita aburira ubuzima, undi agerageje kwirukanka nawe aratsikira agwa mu kiroba ahita yitaba Imana. Abaturage batuye mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera bavuga yuko batishimye cyangwa batishimiye uburyo gutanga inkunga y'ibiryo ku bantu barumbije hano mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru bitabashimishije habe namba, dore yuko abaturage bavuga yuko harimo n'abahawe bino biryo batararumbije, kandi bavuga yuko harimo benshi batwaye bino biryo bafite ubushobozi ndetse abadafite ubushobozi ntibabibone bino biryo. Bityo rero abaturage bakaba basaba inzego zo hejuru. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasambura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze abitwaje intwaro gakondo bagiye gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abaturage batabaza polisi cyangwa bitabaza inzego z'umutekano za polisi. Ihageze abacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko batangira kuyirwanya. Irasa umwe ahita apfa, undi nawe agerageje kwirukanka atsikira mu kinogo ahita haburira ubuzima. Ni mu gihe abaturage basobanuye yuko bano bagabo bitwaza intwaro gakondo bakajya gucukura amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko, aho usanga abaturage bavuga bagakubitwa, abanyerondo bahagera bagakubitwa, dore yuko bari baregize intakoreka. Bari barashinze agatsiko biyita abaparakomando bakajya bacukura amabuye binyuranyije n'amategeko, ndetse hari umukire uturuka mu mujyi wa Kigali witwa Sibomana ujya kubagurira amabuye y'agaciro, ndetse uyu nawe Sibomana yatangiye gukurikiranwa cyangwa yatangiye gushakishwa kugira ngo atabwe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, akurikiranweho kugura ibintu bitemewe n'amategeko cyangwa kugura ibintu bya buforode avuge naho abicuruza. Abaturage basabye umutekano wabo mu gihe bano bafunze kuba babahereza cyangwa kuba babahereza umutekano uhagije. Inzego z'umutekano zahumurije abaturage zibabwira yuko umutekano nibagire ikibazo baraza kurindwa bihagije. Ni mu gihe abaturage basaba nanone inzego z'ubuyobozi, dore ko RIB nayo yahise ihagera gukora iperereza ku mwana uri mu kigero cy'imyaka 15 uherutse gupfira hano, ndetse uyu mwana akaba yarishwe mu masaha ya saa 10 za nimugoroba, ariko abamwishe ntibamenyekana. Ibi ngibi bituma abaturage benshi bifata ku munwa, kandi bavuga yuko bano bagabo bitwaza intwaro gakondo. Abaturage basaba yuko basaba inzego za RIB ko zakora iperereza kwa bano bagabo kugira ngo barebe nimba uyu mwana atari bo bamwishe, dore yuko bano bagabo bakangitse hano. Ngayo nguko reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera bavuga yuko batishimiye uburyo gutanga inkunga y'ibiryo uko yagenze, ntago ariko yagombaga kugenda, aho abaturage bavuga yuko
iyi mpunga yatanzwe bagendeye ko abaturage barumbije ibyo kurya ndetse bahabwa inkunga kugira ngo babone ibyo barya baticwa n'inzara. Abaturage rero bavuga yuko iyi nkunga yatanzwe neza kandi ikabageraho, ariko bavuga yuko hari abantu bahuye n'ibihombo bikakaye cyane iyi mpunga itigeze igeraho. Abatahinga, abatazi ko isuka imeze bakaba barabonye bino biryo. Bavuga yuko rero imitangire ya serivisi yo gutanga ibiryo itagenze neza cyane, aho bavuga yuko abayobozi bazajya bakorana ubushishozi kugira ngo bamenye ubahereje ibyo kurya, ese aturuka he, ese afite hegitari zingahinga, ese koko ni umuhinzi koko, ko bino biryo byaje ari imfashanyo yo gufasha abantu barumbije, ese n'abantu batagira imirima kuki bahawe bino biryo. Abaturage bavuga yuko cyangwa binubiye ino serivisi uko yagenze, uko byifashe, bavuga yuko bitari bikwiye, n'abantu batahinze batabonye ibiryo, kandi bavuga yuko hari n'abantu benshi babuze ibiryo bakagenda babagabanyirizaho kugira ngo babashe kugira icyo baramura. Reka amakuru yacu tube tuyasubikiye hano, amakuru nakagaruka. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, wibuke gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, wowe wakoze subscribe uri w'agaciro, ibyo tugizeho niwe tubikesha, ibyo twenda kugiraho niwe tubikesha. Turabakunda cyane, Imana ibarinde. Nongera kwifuriza umwaka mushya w'ibihumbi 2026 uzababere w'amahirwe, uw'imigisha, uw'ibyishimo, ndetse Imana ikomeze ibaturindire. Ibyo mwasabye Imana nyaboneka ibashe kubasubiza. Nongera kubibutsa ko ese umwaka utangiranye izihe ngamba, ese uyu mwaka gusigiye ubukene, ese uyu mwaka gusigiye ibibazo. Gerageza nawe uhandoringe ubuzima bwawe, utangirane n'uwo mwaka w'ibihumbi 2026 nta kibazo ufite. Tangirane ingamba zishyashya kugira ngo nawe ugire icyo ugeraho. Urakoze cyane, Imana ikuri.